Na samo 4,5 km od Sokobanje nalazi se poznato klimatsko lečilište bogato ozonom Ozren. Spada u jednu od najšumovitijih planina Srbije sa bogatom planinskom vegetacijom, četinarskom i listopadnom šumom, livadama i pašnjacima. Potencijalu Ozrena doprinosi i stimulativna subplaninska klima na osnovu koje je svrstan u planine za oporavak i na kojoj se nalaze dve bolnice za lečenje plućnih i očnih bolesti. Specijalna bolnica za plućne i očne bolesti i tuberkulozu Ozren bazirana je na kompletnoj primjeni prirodnih lekovitih faktora, prvenstveno klimatskih i ambijentalnih vrednosti, savremenih metoda i dostignuća u oblasti balneoklimatologije i odgovarajućih medikamenata. S obzirom da je Sokobanja okružena planinama kao što su Ozren, Rtanj, Devica i Bukovik, ima tu izuzetnu privilegiju da koristi ružu vetrova koja struji ovom Sokobanjskom dolinom i da naši pacijenti, pored lekovitosti voda i stručnjaka u Sokobanji, udišu svež i čist vazduh koji neprekidno struji, što najviše ima ulogu u njihovom oporavku. Svojim klimatskim, vegetacionim, pejzažno-estetskim, ekološkim, ambijentalnim i drugim prirodnim vrednostima uz prisustvo ozona i gasa radona u banjskom vazduhu daju se specifična i vredna zdravstvena obeležja Sokobanje. 1934. je ondašnja država napravila dečje oporavilište. Mislim da u samom nazivu i imenu je praktično rečeno sve. Tu su dolazila deca iz cele ondašnje države na oporavak. A oporavak podrazumije, zna se šta znači oporavak dece, to znači tamo gde je oslabljenost, neuhranjenost, poremećen imunološki sistem, različite obolenja. Prema tome, oni su našli da je ovo mesto upravo taj deo koji će pomoći takvim mališanima, odnosno stvarati jednu generaciju zdravo buduće. 1937. godine se podiže bolnica za tuberkulozu i to je već indikativno da je ovaj prostor predodređen za jednu određenu patologiju bolesti, odnosno za respiratorni sistem. Vijugavi putevi koji vode kroz šumu, uređene pešačke staze i odmorišta, brojni prirodni izvori lekovite vode, a pre svega čist vazduh, samo su delić onoga u čemu brojni posetioci na Ozrenu mogu uživati. Mnoge znamenite ličnosti poput Ive Andrića, Branislava Nušića, Stevana Sremca, Isidore Sekulić i drugih svoj odmor su provodili upravo u Sokobanji i na Ozrenu. Često je naš Nobelovac Ivo Andrić boravio na ovim prostorima i mislim da njegova izjava upravo definiše ove prostore, a drugo, obavezuje sve naučne i ljude koji se bave interesom Sokobanje da im ta njegova rečenica upravo bude vodilja za dalji razvoj ovoga mesta. Ivo Andrić je boraveći na ovim prostorima zapisao da kaže: ja ne znam šta tu pomaže. Da li je to vazduh, da li je voda, da li je osunčanost, da li je to kiselo mleko, da li su to ljudi na ovim prostorima, ali se ja posle boravka u Sokobanji cele godine osjećam izuzetno dobro. Nakon boravka na Ozrenu, utisci posetilaca su različiti. Jedni su govorili da se nakon boravka osjećaju odmorni, da im se vraća snaga u telo.
Drugi se hvale kako dišu punim plućima i ne znaju šta je razlog poboljšanja njihovog opšteg stanja, ali da nečega svakako ima. Oboleli od astme boraveći na Ozrenu retko imaju napade gušenja, a ima i onih koji su se preseljenjem u Sokobanju izlečili od te bolesti ili su u najmanju ruku bolest stavili pod kontrolu. Godinama ljudi iz svih krajeva Srbije, ali i Evrope, dolaze na Ozren radi korišćenja prirodnih inhalacija. Izuzetno čist vazduh sa velikim procentom kiseonika i značajnim sadržajem ozona i negativnih iona blagotvoran je za ljudski organizam. Stručnjaci kažu da je vazduh na Ozrenu, koji je dodatno oplemenjen radonom, jedinstven u svetu i preporučuje se svima, a naročito deci. Ono što je zanimljivo jeste činjenica da su najbolji rezultati u pogledu koncentracije negativnih iona na Ozrenu, Borićima i Banjici, a poseban značaj ima podatak da je koncentracija negativnih iona najveća upravo u ranim jutarnjim časovima. Zadnjih godina dolazi se do novih saznanja o negativnim ionima i o novim teorijama. Jedna je da se energija negativnih iona koristi za brži transport kiseonika. Naime, ukoliko ima više negativnih iona, kiseonik brže prodire u krv. Druga teorija koja kaže da su sve organske materije pozitivnog naelektrisanja, a činjenica je da su alergeni uglavnom organske prirode. Po toj teoriji, negativni ioni privlače pozitivne, pri čemu zajedno otežaju i padaju na pod, te je bolesnik manje izložen štetnim supstancama. Ono što se pouzdano zna jeste da je koncentracija pozitivnih iona najveća u zatvorenim prostorijama, a da upravo obolelima od bolesti pluća odgovara boravak na čistom vazduhu i u prirodi. U Sokobanji se nalazi 6 radioaktivnih izvora, čija se temperatura vode kreće od 28 do 45 stepeni Celzijusa. Termalni izvori Sokobanje spadaju među najradioaktivnije u našoj zemlji. Kako je izbijanje radioaktivnih gasova na čitavoj teritoriji Banje veliko, svaki posetilac izložen je stalnoj blagoj inhalaciji, što veoma korisno utiče na disajne organe i ceo organizam. Termalno radioaktivni izvori u Sokobanji svrstavaju se u dve grupe. Hipertermalni sa temperaturom od 39 do 45 stepeni Celzijusa i hipotermalni sa temperaturom od 28 do 34 stepena Celzijusa. O lekovitosti Sokobanje znali su još i stari Rimljani, a prvi pisani podaci o Sokobanji kao naselju potiču iz 1413. godine. U vreme Miloša Obrenovića Sokobanja je bila najpoznatija i najposećenija banja u Srbiji. Knez Miloš je prvi put u Sokobanju došao 1834. godine kako bi toplom vodom lečio reum. Te iste godine, naredbom kneza Miloša, da se staro tursko kupatilo koje je počivalo na starim rimskim termama obnovi, sagrađeno je novo, veće i funkcionalnije kupatilo sa Miloševom kadom u centralnom delu kupatila koja je sačuvana i danas. Amam ili rimsko kupatilo, poznatije kao tursko, smešteno je na ivici gradskog parka uz gradsko šetalište u samom centru Sokobanje. Najčešći oblik lečenja je kupanje u termalnim vodama kada se preko kože tela podstiče dejstvo minerala na organizam.
Lekovite vode banja razvrstane su na ugljenokisele, sumporne, hloridne, oligomineralne i radonske. Sve one imaju svoje hemijske, toplotne, mehaničke i elektrodinamičke osobine. To dovodi do raznovrsnih promena u organizmu. Lekovite vode banje sadrže još i jod, brom, mangan, gvožđe, kobalt, bakar i još neke elemente često u zanemarljivim, ali i za čoveka veoma korisnim količinama. Ova voda pripada grupi sulfidno, kalcijum, magnezijum, hidrokarbonatna, hiperterma. Znači, za razliku od prethodnih vodova je hiperterma, to znači da ima mnogo visoku temperaturu, ima 43 do 45 stepeni. Oligomineralna. Ostali minerali su u manjem obimu. Ta lekovita voda, pored ovih minerala, sadrži gas radon i određenu zonu elektromagnetizma. Ovde se prvenstveno koristi za kupanje tela. Znači, ima trojako dejstvo. Ima mehaničko dejstvo, ima hemijsko dejstvo, ima toplotno dejstvo. Toplotno dejstvo se prenosi preko temperature vode. Znači, voda ima veliki toplotni kapacitet, da ima i malo bržu toplotnu sprovodljivost, pa se ta toplota brže odaje. Zato je određeno vreme za koje se čovjek tu može da kupa. Hemijsko dejstvo se izražava preko onih minerala koji ulaze u sastav. Mehaničko dejstvo je praktično pritisak vode, to je hidrostatski pritisak koji voda vrši na određene delove tela. Sve to skupa zajedno čini jednu celinu koja je nedvosmisleno dokazano da ne može da se napravi. Pokušano je u mnogim laboratorijama da se naprave vode istog mineraloškog sastava, kakve su te lekovite, da se urede svi drugi odnosi, pH-ovi i temperature, međutim, nije ni približeno, niti bilo imala sličnosti sa tom prirodnom mineralnom vodom. Vrlo vratno je priroda to mnogo drugačije uredila i organizovala. Priroda izuzetno čuva svoje darove i za mineralne vode i važi pravilo da one su tople, ne mogu da se čuvaju u plastici, mineralne su, ne mogu sa metalima, znači mogu jedino keramičkim cevima da se vodi. I u svim tim nalazištima od ranijih doba Rimljana su uglavnom nađene te ostaci keramičkih cevi koje su vodile vodu. Indikacija za ovu vodu je sav vanzglobni, zglobni reumatizam mišića, mijalgija, degenerativno obolenja zglobova, kostiju, razna posttraumatska stanja, kod ženske bolesti adneksiti, neplodnost, jer toplota širi određene krvne sudove. Time što popravlja krvotok, regeneriše tkivo. U sadejstvu, znači sa toplota, minerali, radon koji se nalazi i određena doza magnetizma, svi zajedno daju jedan vrlo veliki učinak i uticaj na ljudski organizam koji na svoj određeni način to prihvata i tako reaguje. Lečenje inhalacijom zasniva se na udisanju gasova, pare ili raspršenih čestica radioaktivne vode u vazduhu. Inhalacija se primenjuje iz dva razloga. Udisanjem lekovite materije direktno dolaze i lepe se na zidove sluzokože disajnih puteva, bronhija i alveola. Druga pogodnost je što lekovite materije neophodne organizmu bolje prolaze kroz pluća u telo nego kroz organe za varenje kada se pije voda ili kroz pore na koži prilikom kupanja. Inhalacijom kroz disajne organe jod najbrže stiže do štitne žlezde, brom do nerava, sulfid do zglobova, a radon do nadbubrežne i drugih žlezda. Minerali direktno potiskuju štetne materije iz organizma i one se odstranjuju u obliku sekreta iskašljavanjem. Sokobanjske zdravstvene ustanove opremljene su najmodernijim inhalatorijumima, ali i drugim uređajima za što bolje korišćenje prirodnih faktora u lečenju i oporavku.
Rtenski čaj raste i bere se na planini Rtanj u blizini Sokobanje. Jedinstven je u svetu po svom sastavu i može se naći samo na Rtnju. Namena rtenskog čaja je višestruka, pa se osim za lečenje bolesti organa za disanje kao što su bronhitis, astma i kašalj, takođe može koristiti kao diuretik za izlučivanje viška tečnosti i pojačavanje znojenja, zatim protiv bolesti jetre i žučnih kanala, ubija bakterije i gljivice, a može se primeniti i kao sredstvo protiv nadutosti i grčava u stomaku. Dobro se pokazao i u lečenju dijabetesa, jer između ostalog gasi žeđ. Rtenski čaj koji je endemska vrsta, koji raste samo na ovoj planini i koji čak i naša bolnica koristi kao jednu pomoć u lečenju svojih pacijenata, jer s obzirom da imamo to na dohvat ruke i u većim količinama, mi svakodnevno kuvamo i delimo svojim pacijentima rtenski čaj. Nije slučajno izabran rtenski čaj za upotrebu u medicinske svrhe kod pacijenata sa plućnim bolestima, jer s obzirom na svoja imunogena svojstva, to je poboljšanje imuniteta, on ima i konkretna lekovita svojstva, pre svega na disajne puteve, a to je da olakšava, da širi bronhije i da olakšava iskašljavanje, što je nama vrlo korisno u svakodnevnoj praksi i samim tim što delimo rtenski čaj svojim pacijentima, time obezbeđujemo i jednu sigurnost da su oni uneli dovoljno tečnosti i da, što je bitno u procesu lečenja, jer je i za proces iskašljavanja i razređivanja tog sekreta koji muči sve plućne pacijente vrlo bitna adekvatna hidratacija organizma. Lekovita svojstva rtenskog čaja su nadaleko poznata, a samim tim što se nalazi u našoj neposrednoj blizini smatramo to jednom velikom prednošću u svakodnevnoj praksi. Namena rtenskog čaja je višestruka i kako nema dokazanih neželjenih efekata, svakako možete da ga pijete ako imate bilo koji zdravstveni problem koji smo naveli. Rtenski čaj, kao što mu sam naziv kaže, pravi se od biljke rtenskog čaja. Ova biljka, stručni naziv, ima Satureja montana. Ona je iz porodice usnatica, odnosno lamiacea. U narodu ova biljka poznata je kao čubar vrjesak ili gorska metvica. Biljka je jako retka, pa je samim tim i vrednost čaja veća. Biljka raste kao polužbun, visina stabljika mu je do 50 cm, u donjem delu stabljike su odrvenele. Listovi su uzani do linearno lancetasti, cvetovi su sakupljeni pri vrhu stabljika u vidu cvasti, cvetovi su beli, ružičasti do ljubičasti, biljka cveta od avgusta do oktobra. Staništa na kojima raste ova biljka jesu upravo neki krečnaški kamenjari i pašnjaci, baš kao što imamo ovde. Deo biljke koji se koristi jeste taj nadzemni deo sa listovima i cvetovima. Biljka se bere odsecanjem gornjeg dela stabljike u toku cvetanja ili pre cvetanja. Nakon toga ostavi se da se biljka u ravnomernom sloju osuši. Biljka se koristi kao rtenski čaj, a našla je svoju primenu i u kulinarstvu kao začin. Ono na osnovu čega se biljka koristi kao rtenski čaj jeste upravo njen hemijski sastav, a taj sastav čine etarska ulja, čine tanini, čine derivati cimetne kiseline, flavonoidi i taj sastav upravo je čini jako vrednom. Takođe ona je afrodizijak, pa je u narodu poznata i kao muški čaj. Neki travari ovih krajeva tvrde da se ona može primenjivati i kao tonik, odnosno za jačanje, uopšte jačanje stanja organizma, međutim to već nije klinički dokazano. Sama priprema rtenskog čaja je jako jednostavna. Znači jednu kašičicu rtenskog čaja prelijete ključalnom vodom, poklopite, ostavite da odstoji 15 do 20 minuta, nakon toga procedite. Mogu se popiti 3 šolje čaja dnevno i to pre jela. I iz svega ovoga navedenog ja bih rekla da
rtanj ima pravu vrednost, a to je upravo rtanjski čaj. Narodna medicina smatra da rtanjski čaj zbog svog sastava ima dejstvo kao tonik koji jača i podmlađuje celo telo. U narodu se rtanjski čaj smatra i afrodizijakom, pa ga često zovu i muški čaj. Poznavanje i korišćenje lekovitih voda na prostoru Sokobanje ima dugu tradiciju. Materijalni tragovi ukazuju na iskorišćavanje još iz perioda vladavine Rimljana. Banja je bila intenzivno korišćena i u periodu Turaka. Sokobanjski termalni izvori jedni su od prvih proučenih u Srbiji. Prve hemijske analize ovih voda potiču još iz 1835. godine, kada sokobanjska voda postaje čuvena po svojim osobinama. Njena lekovitost i dejstvo na organizam porede se sa vodama Bad Gaštajna u Austriji. Termomineralni izvori Sokobanje javljaju se duž toka reke Moravice. Banjica 1 i Banjica 2 nalaze se na levoj obali reke, na mestu njenog izlaza iz Sokogradske klisure. Temperatura vode iznosi do 32 stepena Celzijusa, dok je pH vrednost 7,33, što znači da je voda neutralnog do slabo alkalnog karaktera, bez boje, ukusa i mirisa. U vodi preovlađuju kationi natrijuma, magnezijuma i kalcijuma, a u pogledu anionskog sastava dominiraju hidrokarbonati, hloridi i sulfati. Prema internacionalnoj klasifikaciji ove izvore karakteriše kalcijum karbonat. Termalna voda Sokobanje u medicinske svrhe koristi se kupanjem i inhalacijom uz primjenu savremenih postupaka balneoterapije, fizioterapije, kineziterapije i aerosol terapije u za to specijalizovanim ustanovama. Medicinske indikacije voda su bronhijalna astma, hronični bronhitis, išijaz, reumatizam, stanja nakon povreda i lakših hiruških intervencija, povišeni krvni pritisak. Mineralne vode Sokobanje svojom toplotom, hemijskim sastavom, elektromagnetskom i osmotskom snagom ionizacije utiču na ljudski organizam direktno i indirektno. Direktni uticaj vrši se preko kože ili preko sluzokože želuca i sluzokože disajnih puteva. Indirektni uticaj ispoljava se nešto kasnije, delovanjem na nervni i endokrini sistem, na tkiva ćelija mozga, mišića. Vrlo je važno da se banjske procedure kao kupanje, inhalacija i slično odrede u onoj meri, jačini i količini koja najbolje odgovara bolesniku i njegovom stanju. Mineralne vode se u organizam mogu uneti inhalacijom, kupanjem i pijenjem. Kupanje je najčešći oblik lečenja i predstavlja spoljašnu upotrebu termalne vode. Za primanje, transformaciju i prenos podražajnog dejstva glavnu ulogu igra koža. U samoj koži se najpre izazivaju promene funkcije i razmene materija. Osim promena u samoj koži, još važnija je uloga kože kao prolazne sredine za ulazak u organizam biološki aktivnih materija. Pijenje vode je takođe u upotrebi pri banjskom lečenju, ali u manjoj količini i samo kod određenih bolesti. Pijenjem ove vode izaziva se hipertermija, odnosno širenje krvnih kapilara sluzokože želuca i creva. Tople vode umiruju grčenje želuca i creva, a hladne draže i pojačavaju periklistiku. Pijenjem mineralne vode unose se u organizam elektroliti i organske materije. Inhalacijom se vrši udisanje gasova, pare ili raspršenih čestica mineralne vode.
Udisanjem se omogućava unošenje i lokalno dejstvo na sluzokožu, bronhija i alveola. Druga povoljnost je u tome što neke materije lekovitog dejstva bolje prolaze kroz pluća nego kroz organe za varenje i kožu. Inhalacijom mineralnim sastojcima izazivaju se promene mineralne ravnoteže u organizmu, a razne soli nanete na sluzokožu disajnih puteva mogu uticati na lučenje sekreta i iskašljavanje. Inhalacijom mineralnom vodom raspršenom specijalnim aparatima, samim gasovima i isparenjima iz prirodnih izvora postiže se dvostruko dejstvo, primarno lokalno na sluzokožu disajnih puteva i alveola i kasnije sekundarno dejstvo na pojedine organe i tkiva. Zbog svog specifičnog sastava pre svega je namenjena za pacijente sa raznim neurološkim oboljenjima, a u današnje vreme je videlo se da je vrlo korisna i kao antistres terapija u cilju smanjenja hroničnog stresa, jer kupanjem u ovoj vodi dolazi do opuštanja celokupnog organizma i samim tim ublažavanja posledica stresa. Novi zavod ili specijalna bolnica u Sokobanji izgrađena je 1977. godine radi lečenja nespecifičnih plućnih bolesti. U ovoj bolnici uspešno se leče astma, akutni i hronični bronhitis, emfizem, bronhijektazije, kao i lečenje i rehabilitacija degenerativnih reumatskih bolesti, stanja posle povreda lokomotornog sistema, neuropatije, akutne kardiološke bolesti. Korišćenjem lekovitog faktora termalnih voda i vazduha punim kiseonika pomažu se standardni medicinski tretmani. Respiratorna rehabilitacija je pre svega značajna u dečijem uzrastu kod dece koja boluju od astme, kako bi se boravkom na čistom vazduhu i primenom metoda respiratorne rehabilitacije sprečilo pogoršanje bolesti po povratku kući i dosta uspeha imamo sa ovim vidom terapije, tako što nam i sami roditelji i deca koji svake godine dolaze kod nas sami prijavljuju da su deca imala manji broj pogoršanja i da su pogoršanja bila lakša i ukoliko su ih imali. Što se tiče odraslih pacijenata, respiratorna rehabilitacija je pre svega bitna za pacijente koji boluju od hronične opstruktivne bolesti pluća, naročito za pacijente koji imaju teže stadijume ove bolesti, znači kojima su parametri plućne funkcije značajno smanjeni, naročito za one koji imaju potrebu i za hroničnom kiseoničnom terapijom, s obzirom da je to bolest koja je progresivna i za koju treba koristiti sve mere kako bi se sprečila njena ubrzana progresija. Respiratorna rehabilitacija i po svim vodičima za lečenje ove bolesti možda i važniji vid terapije u odnosu na medikamentnu terapiju. Što se tiče postupaka koji se primenjuju u respiratornoj rehabilitaciji, to su inhalacije, vežbe disanja i nešto što je najvažnije za ove pacijente, trening disajne muskulature koji oni uče i da samostalno kod kuće rade u kućnim uslovima kako bi sebi olakšali tegobe u svakodnevnom životu, jer primenom ovih mera i kontrolisanog kašlja i forsiranog ekspirijuma oni sebi olakšavaju tegobe ukoliko dođe do napada, a neki čak izbegnu i potrebu za intravenskom terapijom. Pored plućnih bolesti, ovih hroničnih plućnih bolesti, kod nas dolaze pacijenti kojima je potrebna i invazivna plućna dijagnostika. To su pacijenti sa već viđenim radiološki opisanim promenama u plućima, suspektnim na neke tumore ili promene na plućnoj maramici, koji zahtevaju bronhoskopiju i biopsiju plućnog tkiva. Specijalna bolnica ima pravo na korišćenje lekovitog faktora, pre svega termalnih voda i izvora u Sokobanji, tako da ova ustanova raspolaže sa 2 kupatila, park i banjica, koja su namenjena za rehabilitaciju reumatoloških i posttraumatskih stanja, kao i pacijenata sa neurološkim oboljenjima.
oblast kojom se ova ustanova bavi je kardiologija, odnosno u ovoj ustanovi postoji koronarna jedinica koja je pre svega ovde formirana zbog velikih potreba stanovništva za brzom dostupnošću u hitnim stanjima ovakvog vida odeljenja. Tako da je i za pacijente Soko Banje i za turiste značajno da ukoliko dođe do nekog akutnog kardiološkog događaja imaju na raspolaganju u svojoj blizini koronarnu jedinicu. Pored toga što koronarna jedinica zbrinjava akutna kardiološka stanja kao što su akutni infarkt srca, hipertenzivna kriza, edem pluća, plućna tromboembolija i druga stanja, naši internisti rade i kompletnu neinvazivnu kardiološku dijagnostiku, što znači test opterećenja, ultrazvuk srca, 24-časovno praćenje EKG-a i krvnog pritiska i specijalističke preglede. Takođe, specijalistička služba, pored internističke, sadrži i pulmološku, alergološku, pedijatrijsku i fizijatrijsku specijalističku službu. Osim medicinskih usluga, specijalna bolnica Soko Banja pacijentima nudi i wellness programe koji su se nametnuli kao potreba savremenog načina življenja i to u cilju ublažavanja stresa i posledica stresa. Lekovite vode Soko Banje na raspolaganju su svima koji žele da unaprede svoje zdravlje i spreče bolest, i to kupanjem u autentičnom ambijentu turskog kupatila iz doba Miloša Obrenovića ili kupatilu Banjica, a na raspolaganju su i razne vrste masaža. Svojom veličinom kao i položajem i oblikom planina Rtanj je oduvek privlačila veliku pažnju. Pripada Karpatskom lancu i predstavlja prirodni fenomen kraškog reljefa. Planina se naglo diže iz ravnice i završava skoro pravilnom kupom u podnožju sastavljen od peščara i stena, a u višim delovima od krečnjaka. Masivan i jedinstven oblik piramide ima svoje geometrijske specifičnosti. To je jedna trougla piramida, a matematičke zakonitosti u dužini njenih krakova i uglova koje zaklapaju ti krakovi je toliko daleko otišao da po svim matematičkim zakonitostima preciznost toga ide do 6. decimale. Po toj fizičkoj zakonitosti on ima sposobnost da apsorbuje i da emituje. To je dalo objašnjenje i pretpostavku da rtanj ima ogromnu snagu u svom elektromagnetnim zračenjima koje apsorbuje i koje može da reemituje. Legende o Amonu-Ra, Konstantinovom krstu, velikom broju rimskih imperatora sa ovih prostora, zatim još neobjašnjene fizičke pojave na Rtnju, kao zaštita od navodne apokalipse 2012. godine, doprineli su da Rtanj bude predmet interesovanja medija, ali i nauke. Iz prošlosti mistikom, a danas naučnim saznanjima o elektromagnetizmu, Rtanj se visoko kotira na lestvici interesantnih prirodnih lekovitih resursa. Istraživanja pokazuju mnogo toga. Pre 2 godine je na toj planini boravilo veliki broj stručnjaka, naučnika iz 20 zemalja koji su, ja kažem, doneli preko 1000 kg opreme, elektroopreme, kako su vršena merenja i dokazali da tu stvarno nema mnogo mistike, ali da ima fizike. Za živo biće na zemlji je bio preduslov magnetizam. I snaga tog elektromagnetizma je otprilike jedan Gauss. Merenjem planine Rtnja mi smo našli
da pojedina mesta na kojima je jačina elektromagnetnog zračenja do 5 Gaussa. Sve nam je dalo to za pravo da počnemo da razmišljamo u jednom drugom pravcu. Elektromagnetna pobuđivanja koje postoje na tom delu dovode do toga da se stvara gas radon. Mi smo prošle godine na Evropskoj konferenciji o lekovitom faktoru prikazali taj fenomen planine sa definicijom da je rtanj katalizator klime Sokobanjske kotline, odnosno svog okruženja oko sebe. Uticaj elektromagnetizma u medicini poznat je u kontrolisanim, odnosno bolničkim uslovima. Iskustveno, rtanj pruža jedan novi pogled na pristup u lečenju prirodom. Išli smo dotle da smo jednu grupu pacijenata koji imaju respiratorno oštećenja vodili na rtanj na tim mestima. Objektivno smo izmerili plućnu funkciju, plućne protoke, a PIP kamerama termovizijski smo registrovali te plućne promene koje se vide jedino na taj način i tako. Boravkom od 1 sata na tom prostoru uz celo vreme konzumiranja rtenskog čaja, na ponovnom pregledu mi smo našli daleko velike pozitivne promene i u plućnoj funkciji i u strukturi slika snimljenih PIP kamera. Desetak biljnih vrsta raste samo na ovoj planini, a od njih svakako je najpoznatiji rtenski čaj, na latinskom nazvan Saturea montana. Na prostoru od iznad 900.000 metara najviše raste jedna biljka poznata na ovim prostorima, to je rtenski čaj. Vezan je i on za patologiju koja otprilike se tretira u Sokobanji, rekli smo da je to respiratorni sistem. Rtenski čaj ima svoje antiseptično, antiedimatozno, ima bronhodilatatornu dejstvo. Znači, kod astmatičara širi bronhije. I vrlo vjerojatno da to nije slučajno da on raste baš tu, odnosno da se u Sokobanji, da je Sokobanja najuspešnije mesto za lečenje oštećenja respiratornog sistema, astme, bronhitisa kod dece i odraslih. Rtanj svojim primarnim delovanjem kroz elektromagnetno polje i sekundarnim kroz rtenski čaj koji samo sa ovih prostora ima lekoviti učinak na ljudski organizam, otkriva nam samo deo istine o sebi. Krilatica u zdravom telu, zdrav duh, skoro da se izgubila iz svakodnevnog života savremenog čoveka. Usled bržeg i urbanijeg načina življenja, sve manje vremena posvećuje se odmoru, šetnji i rekreaciji. Tek kada se organizam pobuni ili se pojave znaci bolesti, počinjemo da razmišljamo o odmoru. Idealno mesto za odmor i šetnju je upravo Sokobanja. Šuma kojom obiluje, mnoštvo parkova, čist vazduh, kvalitetne termalne vode idealno su mesto za odmor i rekreaciju. Pored korišćenja prirodnih faktora u Sokobanji se organizuje fizikalna rehabilitacija, respiratorna gimnastika, bronhijalna drenaža, kao i savremena terapija medikamentima. Dobrom oporavku, ali i odmoru doprinosi pogodna klima, suv vazduh, malo vetrova i magle i mala kolebanja temperature. Šetnja je od velike koristi za naš organizam zato što jača mišići i koštano-zglobni sistem, poboljšava cirkulaciju i prokrvljenost celog organizma, štiti od demencije, smanjuje ili održava telesnu težinu, povećava kapacitet pluća i srca, doprinosi smanjenju stresa i napetosti, poboljšava rad probavnog sistema, popravlja raspoloženje.
Nije svaka šetnja lekovita i zato trebaju biti ispunjeni neki uslovi. Trajanje šetnje mora biti dovoljno dugo i hod mora biti dovoljno brz da bi imala optimalni učinak. Vreme trajanja je minimalno 30 do 45 minuta. U početku se može krenuti i sa kraćim šetnjama i postepenim produženjem vremena do neophodnog minimuma trajanja. Redovna šetnja je dobra i za zdrave i za bolesne, jer pozitivno utiče na mnoge hronične bolesti kao što su dijabetes i hipertenzija. Osim toga, ublažava i napade astme, prevenira šlog, infarkt, pa čak i karcinom. Šetnja pozitivno utiče i na našu psihu jer smanjuje nivo stresa, ublažava simptome depresije i poboljšava raspoloženje vraćajući nam pozitivnu energiju. Preporuka je da se dnevno ne hoda manje od 1 sata. Šetnja pre spavanja je izuzetno korisna jer omogućava da se lakše zaspi. Osim šetnje, organizmu prije i lagano vežbanje, pogotovo u prirodi na čistom vazduhu jer je dostupno više kiseonika. Izlaganje suncu utiče na popravljanje raspoloženja. Oporavku kao i očuvanju zdravog organizma u mnogome će pomoći boravak u Sokobanji. Specijalna bolnica u Sokobanji pomaže pacijentima sa oboljenjima gornjih disajnih puteva, pneumonije i ostalih bolesti pluća. Respiratorna rehabilitacija je pre svega značajna u dečijem uzrastu kod dece koja boluju od astme, kako bi se boravkom na čistom vazduhu i primenom metoda respiratorne rehabilitacije sprečilo pogoršanje bolesti po povratku kući i dosta uspeha imamo sa ovim vidom terapije, tako što nam i sami roditelji i deca koji svake godine dolaze kod nas sami prijavljuju da su deca imala manji broj pogoršanja i da su pogoršanja bila lakša i ukoliko su ih imali. Što se tiče odraslih pacijenata, respiratorna rehabilitacija je pre svega bitna za pacijente koji boluju od hronične opstruktivne bolesti pluća, naročito za pacijente koji imaju teže stadijume ove bolesti, znači kojima su parametri plućne funkcije značajno smanjeni, naročito za one koji imaju potrebu i za hroničnom kiseoničnom terapijom. S obzirom da je to bolest koja je progresivna i za koju treba koristiti sve mere kako bi se sprečila njena ubrzana progresija, respiratorna rehabilitacija i po svim vodičima za lečenje ove bolesti možda i važniji vid terapije u odnosu na medikamentnu terapiju. Iskoristite sve prednosti koje vam Sokobanja nudi. Priroda će vam pomoći da se opustite, ojačate svoj imunitet i uživate. A lepote Sokobanje, Ozrena i okolnih izletišta pomoći će vam da se izborite sa umorom, depresijom i lošim raspoloženjem. Psiholozi kažu, reci šta jedeš, reći ću ti ko si. Roditelji kažu da zdravlje na usta ulazi, a medicina se oslanja na usmerenu ishranu u lečenju. Danas se i zvanična i takozvana alternativna medicina slažu u jednom. Uobičajeni način ishrane savremenog čoveka se udaljuje od nekih prirodnih principa, tako da se smatra jednim od glavnih faktora rizika za takozvane civilizacijske bolesti, pre svega oboljenja srca i krvotoka, raznih vrsta kancera, dijabetesa, artritisa i sl. Nesumnjivo je da nam zdravlje veoma zavisi od hrane, a naročito kod lečenja ili rehabilitacije tokom boravka u banjama. Banjsko lečenje se ne završava sa ulaskom i izlaskom iz kade ili ulaskom i izlaskom iz inhalatorijuma. Uz kupanje i korišćenje onih prirodnih resursa, obavezni vid banjskog lečenja je i higijensko-dijetetski režim.
Higijensko-dijetetski režim podrazumeva da čovek koji koristi prirodne resurse boravkom u mestu, u banjskom mestu, mora da vodi računa o ishrani, mora da vodi računa o dnevno-noćnom odmoru i mora da vodi računa o određenoj fizičkoj aktivnosti. Sve to se propisuje, to ne sme da bude prepušteno pacijentu, nego da mesto koje se bavi organizovanim lečenjem mora da propiše i da ponudi pacijentu. Zdravstveno propisana izbalansirana ishrana uravnotežuje rad ljudskih organa i dovodi ih u lanac funkcionalno ispravnih. Preporučena dijeta nije prevashodno orijentisana na količinu unete hrane, već na zadovoljenje potreba organizma za određenim vrstama namirnica. Higijensko-dijetetski režim podrazumeva da mora da bude i određena ishrana. Čovek dolaskom na banjsko lečenje mora da promeni nešto od svojih životnih navika, jer vrlo verovatno su u nekim stvarima nešto je preusmereno, preterano. Prema tome boravak od 2 do 3 nedelje u banjskom mestu daje mu mogućnost da ispravi sve ono što čovjek u svom okruženju, u svakodnevnoj aktivnosti koristi ili nije svestan ili nije mogućnosti da to popravi. Kod planiranja dijete važno je očuvati odnos između ugljenih hidrata, masti i proteina. Hranu treba uzimati sveže pripremljenu, bez dodavanja masnoća i jakih začina, birati uglavnom postne vrste mesa kao što su piletina, teletina, govedina i postna riba. Savetuju se i proizvodi od obranog mleka, kao i supe i čorbe od raznih vrsta povrća. Preporučuje se crni, ražani ili graham hleb, jer sadrže dijetetska vlakna koja sprečavaju nagli pad šećera posle obroka. Izbegavati testenine, kafu i čaj koristiti umereno nezaslađene ili zaslađene veštačkim zaslađivačima, a unos soli takođe mora biti kontrolisan. Načinom ishrane se mnogo toga može postići, pa kako se čovek od uvek hrani, principe lečenja i oporavka lekari zasnivaju i na iskustvu predaka. Gost koji pije vodu, tu izvorsku mineralnu vodu, mora da ima dijetalni način ishrane, a to je se primenjivalo od početka upotrebe vode, još od vreme kad je deda Stojan otvorio banju, on je to svojom terapijom goste lečio, a tu terapiju su dalje prihvatili doktori koji su radili u to vreme u banji. I do dan danas se održalo to na taj način da se prilikom upotrebe vode, mineralne gvozdene vode, mora da drži dijetalna ishrana. Određivanje ishrane tokom lečenja u banjama određuje specijalista za bolesti zbog kojih se i došlo na lečenje. U obzir se uzima i dejstvo voda koje se piju. Gost koji pije vodu mora da svoje nalaze lekarske pokažu doktoru i da se s njim konsultuju, pa tek onda da krenu na dijetalnu ishranu. Dijetetski režim tokom lečenja ili rehabilitacije u banjama zavisi od prepisanih terapija i stanja organizma, ali sigurno propisuje da preporučena hrana bude spremljena od zdravih namirnica uzgajanih bez primene hemijskih tretmana. Geografski položaj, blaga klima i čist vazduh prepun ozona karakterišu Sokobanju. Ono što je veoma bitno i čemu se poslednjih godina pridaje veliki značaj jeste nezagađeno plodno zemljište u okolini. Na malim površinama uzgaja se isključivo zdrava hrana bez primene veštačkih preparata. Takav način proizvodnje sam po sebi nameće i vraćanje tradiciji u načinu pripremanja hrane koju smo nasledili od naših predaka. Krilatica Sokobanja, Sokograd, dođeš star, odeš mlad, koju je napisao Branislav Nušić, boravići u Sokobanji, poslala je sinonim Sokobanji. A da je tako, pokazuje i sve veći broj posetilaca koji se iz godine u godinu uvek vraćaju u Sokobanju.